Ovih je dana Fotoklub Zagreb bio domaćin promocije likovne monografije autora profesora dr. Miljenka Marotija, koji već godinama djeluje u ovome klubu. Kroz 10 poglavlja na više od 400 stranica ove raskušne knjige predstavljene su fotografije izlagane isključivo na međunarodnim salonima od 2004. do 2015. godine, u kojem razdoblju je Miljenku Marotiju na 465 salona bilo primljeno oko 700 fotografija blizu 2000 puta i koje su osvojile 90 nagrada. Kroz njih se provlače motivi iz preko 30 raznovrsnih ciklusa, od kojih svaki predstavlja jedinstvenu i cjelovitu priču ovoga međunarodnog majstora fotografije, koji je kroz svoj hobi i brojne radove povezao zemlje i kontinente. Na promociji ove uistinu sjajne knjige, osim autora u pratnji svoga unuka, govorili su recenzenti monografije, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka Branka Hlevnjak, te proslavljeni dugogodišnji predsjednik Fotokluba Zagreb, sada u mirovini Vinko Šebrek. Gospodine Maroti, čestitamo na sjajnoj monografiji. Što za vas osobno predstavlja ova knjiga? Zahvaljujem na čestitkama. Pa gledajte, ova knjiga na neki način zaokružuje moj rad u Fotoklubu Zagreb, a i mene kao fotografa koji nije samo škljocao, nego je od 2002. godine, od upisa u Fotoklub Zagreb, počeo sam izlagati na salonima FIAP-a i fotografija se dosta nakupilo. Sam želio na neki način ovjekovječiti u jednoj knjizi, jer što nije napisano niti ne postoji. Dakle, želio sam prikazati i na neki način pomoći mladim fotografima koji se žele natjecati pod navodnicima, jer se tu radi o cijelom nizu međunarodnih salona koji su žirirani, dakle od stranih žirija, i na taj način zapravo procjenjujete svoj rad u odnosu na druge autore. Što je bilo odlučujuće da se posvetite fotografiji? Pa teško je reći šta je bilo odlučujuće. Možda moj stric Rudi, koji je volio jako fotografiju, i od njega sam dobio prve poduke o fotografiji, a nakon toga, znate, u čovjeku vjerojatno postoji želja da zaledi trenutak, da označi mjesto gdje je bio, da jednostavno trenutak koji zauvijek zaledi. Profesor dr. Miljenko Maroti rođen je u Rijeci, a fotografijom se bavi još od studentskih dana. Jedan je od najuspješnijih i najproduktivnijih hrvatskih fotografa, prisutan i prepoznatljiv ne samo u našoj umjetničko-fotografskoj stvarnosti, već i u svijetu. Do sada je ostvario impresivan opus različite tematike i različitih tehnika, od dokumentarne do apstraktne fotografije, te iza sebe ima brojne samostalne i skupne izložbe. Ima zvanje međunarodnog majstora fotografije. Majstor je Hrvatskog fotosaveza prvoga reda, a za uspjehe u izlagačkom djelovanju osvojio je mnoge nagrade i priznanja za fotografsku umjetnost kako u zemlji, tako i u inozemstvu, od kojih svakako treba izdvojiti nagradu Tošo Dabac, Fotokluba Zagreb za 2010. godinu. Miljenko Maroti bio je redoviti profesor na katedri za radiologiju pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu i voditelj odjela za abdominalnu i torakalnu dijagnostiku u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice. I dalje se ne odvaja od fotoaparata na svojim putovanjima ili pak kad šeće Zagrebom. Gospodine Šebrek, čini se da ste i vi zaljubljenik u fotografije doktora Miljenka Marotija. Posvetili ste mu punih 29 stranica kao zadnju recenziju za ovu monografiju. Tako je. Ja volim entuzijaste i volim one ljude koji se bave nečim iz ljubavi, iz strasti, i da to nije njegova profesija. Onda je tu sloboda. A to je i Miljenko. Ja sam to vidio njemu od samog njegov dolazka u klub. Ja sam u to vrijeme bio predsjednik kluba, i sa koliko je on entuzijazma, koliko pristupa, koliko odgovornosti prišao tome.
Mislim, ja sam u monografiji, on tome govori koliko je dobio potporu, koliko je dobio pomoći od svojih starijih kolega. On je čovjek koji stalno uči, koji hoće proniknuti u suštinu. Znači, nikad nije zadovoljan sa postignutim. Evo, to je Miljenko Maroti. Za vas je Miljenko Maroti jedan od najboljih autora Fotokluba Zagreb i jedan od predvodnika ekspanzivnog razvoja umjetničke izlagačke fotografije. Zašto? Pa evo, izlagačka fotografija, kako mi obično nazivamo, to je ona fotografija sa kojim se sudjeluje na natječajima koje organiziraju udruge, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. A najznačajniji su one koje se organiziraju pod pokroviteljstvom Hrvatskog fotosaveza, pa one koje se organiziraju pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije fotografskih umjetnosti FIAP. Pa tu se takmiči on sa tom fotografijom da ćemo biti, znači ocjenjuju žiriji koji poslije da li će proći ili neće proći. Jer može biti da prođe, a onda one najbolje od najboljih su nagrađeni. Pa on je tu na samom početku je samo nizao nagrade, sve njegove fotografije prolaze i praktično on je jako brzo izrastao od onog u početku kad je počeo 2002. godine pa do danas, do samog vrha, ono što se može postići u okviru međunarodne te izražene fotografije ili kako je zovu obično umjetničke fotografije. On je, kažem, najagilniji, najažurniji i najviše je postigao. Pa evo, zato ja kažem da je on taj koji na neki način potiče druge, koji motivira druge, pa kažu kad može Miljenko, zašto ne bi ja? Gospođo Hlevnjak, u svom tekstu za ovu monografiju kažete da je ovo knjiga pjesničkih zapisa i impresija nastalih kao rezultat potrage za ljepotom. Svaka je fotografija ove knjige izvor mislima, riječima, pogledima, odnosima i mašti. Pa sasvim sigurno da je Maroti jedan od tih uspješnih fotografa koji prije svega fotografiju doživljava kao sliku. On i traži sliku u prirodi, traži te estetske momente, nalazi ih na svim svojim silnim putovanjima, naročito u Africi, ali i po Indiji i tako dalje. On je proputovao cijeli svijet i doista čak i kad eksperimentira i traži neke pomake, bilo vodom ili refleksije i tako što mnogi fotografi rade, i on i tu uspijeva zapravo postići tu jednu estetiku, jednu finoću, jedan ritam, jednu kompoziciju koja naravno da ima svoju poetičnost, jel? Također ste napisali da se za fotoaparat oduvijek prigovaralo da je to sprava koja svijet predočava isuviše mehanički i hladno. No teško će tko ovaj zaključak potvrditi na radovima ovog zaljubljenika u fotografiju i njezinu praktičnu moć fiksacije slika. Zapravo, bitno je oko fotografa. Naravno, oko i srce, to treba dodati. Kod Marotija, Miljenka Marotija, ima jedna velika prednost, a to je, kako je on liječnik zapravo i fotoamater, on je potpuno rasterećen, on ničim nije opterećen niti ishodom svojih fotografija i traži ih, kad ih prepoznaje u prostoru, snima ih sa srcem, sa puno emocija i dakako da onda kad gledaš te fotografije prenosi se ta jedna emotivna energija na nas. Gospodine Šebrek, napisali ste da je Miljenko Maroti svojim umjetničkim dijelima stekao status autora i umjetnika, a umjetnička djela su poruke koje prenose činjenice, misli i osjećaje. Pa da, gledajte, vi preko fotografije kad te gledate, onda prepoznate samog autora. Ne samo kao umjetnika, ona koji je stvorio to djelo, tu fotografiju, nego ga prepoznate kao čovjeka. Jer sav čovjek ne može stvoriti dobru fotografiju. On je dobar čovjek, on je sretan čovjek, on je radostan čovjek, on tu svu energiju koja ima pršte oko njega. Evo, to se vidi na njegovim fotografijama. Znači, on, kad govorim o porukama, onda mislim na one fotografije koje su iz života. Jer one moraju sa točnim konkretnim ciljensom, međutim one fotografije koje govore same za sebe kao slika, fotografska slika,
one kao cijelina, one su stvarno lijepe, one su izražene, to sve ne znate di bi stali. Evo, to je ta fotografija. Gospodine Maroti, ne možemo nabrojati sve vaše cikluse iz monografije, no to je jedan veliki opus koji uključuje analogno i digitalno doba, gdje se povezali ljude i kontinente. Pa znate, danas je svakako puno jednostavnije se baviti fotografijom u smislu da ne trebate kupovati film, jedanput kupite digitalni fotoaparat, stavite u njega karticu i onda možete, pa neću reći bezbroj, ali puno puta slikati, prebaciti u kompjuter i tako dalje, tako da je sa financijske strane, mislim, danas jednostavnije. Drugo, svi su mislili da će nekako sa analognom fotografijom umrijeti fotografija, no sve govori potpuno protivno, jer broj ekspozicija u svijetu strahovito raste, a da vam ne pričam i o najnovijem, pod navodnicima, fotoaparatu, a to su mobilni telefoni koji imaju sve bolje i bolje kamere, tako da ja mislim da za fotografiju nema zime. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Pred čitateljima je sada likovna monografija kao knjiga iz koje se može puno saznati i naučiti o fotografiji. Sažetak fotografskog opusa Miljenka Marotija, koji se u svom radu nikada nije priklanjao nekoj od aktualnih matica, niti se svjesno koristio likovnim vokabularom trendovskih pravaca i pokreta. Doticao ih se tek onda, kada bi se poklopili s njegovim subjektivnim i unutarnjim impulsima, a oni su uvijek bili odjek snažne potrebe za ekspresivnim zapisivanjem i analiziranjem različitih događaja, situacija i stanja svijeta koji nas okružuje. Ovakvim pristupom Miljenko Maroti je s vremenom izgradio svoju posebnu, osobnu, životnu i umjetničku filozofiju, koja polazeći od posebnog dolazi do općeg. Od analize do sinteze, od jedinke do univerzuma. On zna da ljepota nije iščezla s ovoga svijeta, samo se raspršila širom meridijana kao bogatstvo i zajedničko dobro, koje on na svoj način upija i prezentira nam kao poseban pjesnički zapis umjetničke obrade naše stvarnosti i svijeta. I u tome je postao prepoznatljiv i ostao svoj. Do neke nove izložbe ili knjige, gospodine Maroti.